Misuko. Mwirarĩria ũguo nĩguo maũndũ makĩhana gũkũ ũguo kũndũ kũĩkaine ta bypass. Ĩno nĩ barabara ya kũingĩra kanitha-inĩ kũrĩa ũguo gwa Kĩengei. Wasimamie. Sasa tukuje. Biashara kũronekana nĩ nyitĩte thĩng'a mũno makĩria. Haha nĩ tũrona harĩ andũ maragĩkorwo magĩkĩendia iratũ, na kũrĩ andũ a kambuni citiganĩte. Naambia tuko live. Tuko live. Unaambia Reverend Kiengei aje akikuwa bishop leo? Nione kama ni ukweli yani selfie. Oh. Ai ongelesha wasichana hawa. Naambia Reverend anunue kashamba hapa kwetu. After amekuwa Reverend sasa tunapata akuwe na shamba mahali kwingi. Simwambie congratulations. Congratulations kwake. Sisi kama wana Comfort Homes tunamwambia congrats. Tuko na yeye hapa leo. Asanteni sana. Okay. Na shamba tumuuzie. Asante. Mwĩra ritũ rĩnandĩkia a mohoro gũkũ no gitĩri nĩ mũingĩ mũno gũkũ. Yes. Sikupigi afande. Utingĩnyitwo. Biashara inyitĩte thĩng'a mũno gũkũ. Ndakĩrenga ndĩrekĩrwo ũguorona. Ona kambuni nĩ nyingĩ mũno iria ikoretwo ikĩrũgama na Reverend. Ũkĩrora mwena ũyũ, ũũ nĩguo mwena ũrĩa parking ĩkĩrĩ. Nĩ ũrakĩona ngari nĩ nyingĩ mũno makĩria iria cikĩrĩ gũkũ. How are you? What's your name? My name is Joel. Hi. Mbona unaenda nini? Uko aje? Mimi niko fiti. Umefika huku JCM? JCM. Hapa tukisupport Reverend Ben as we introduce our products. Yes. Which products are those? This is Sahara project. Okay. Kuna tuhau tuzuri hapa juu. Mnafanya nini? Ni okay. Sawa. Sasa nyinyi kama wana Sahara mnatuma message gani kwa Reverend Ben akienda kuordainiwa leo? Reverend Ben aendelee hivyo. Reverend Ben amesaidia watu wengi sana. Reverend Ben ukienda na mashida hapo lazima akusolve. Kaunga akusolve. Kajob akusolve. So Reverend Ben kanyangia hapo. Kanyangia hapo. We have another brother over here. My brother, how are you? I'm very fine. What's your name? My name is Dennis. Wewe kama mwana Sahara Ni Sahara? Hapana, mimi ni wa Craven. Kama mnavyoona hapa. Oh, Craven Estates. Mnafanyanga nini? Tunauzanga mashamba, manyumba. Na leo tunaona mmekuja hapa JCM. Pengine unaweza tuma one message kwa Reverend Ben before akue ordained. Kenye naweza mwambia ni good job, congratulations. Tuko nyuma yako. Asante. Sawa, asante sana. Haya. Hi. Unaitwa nani? Mugo, Dennis, from Sahara Project. Na tuko hapa kuuzia nyumba. Yes. Okay. As you can see, two-bedroom and three-bedroom houses. Alright. Message moja kwa Bishop Elect Rev. We love him and we appreciate him. Na kanyagia tu hapo. Okay. Asante. Thank you. Kunyitanire. Yes. Yes, mbere togora kiona ni mwena wa parking no ni urakiona ngari ni nyingi muno makiria security ni tight guku. Habari zenu?
tunaweza ongea na nyinyi dakika moja. Yes. Ndo senior uko aje lakini? Unaitwa nani? Victor Victor, mmetoka wapi? Oh, from within. Leo tunaona mmekuja huku kwa Reverend Ben. Pengine unaweza tuambia mmekuja kama kina nani hivi? Sorry? Maybe mnaweza tuma one message to Bishop elect. Okay, tuna request Sauti kidogo please. sauti. Waongee pole pole. Shika hii. Okay, unasemaje? Leo ni siku kubwa ya Bishop Ben. Maybe unaweza tuma one message to him as he be akiodainiwa today. Maybe two greetings. Greetings peke yake. Haya, sawa sawa, asante. Okay. Ugo ruo maundu makihana mwiroreri. Kuria niguo maundu mahana, icio ni irio. Kuko nikuo andu marakorwo makienderio. Mwena ũrĩa mwĩrorete ũguo ũrakĩona nĩkuo gũragĩkorwo gũkĩenderio irio, andũ magĩkoretwo magĩkĩrehe smoky na marĩ na troli cia JCM Church. Poa. Kwa aje tunaona uko mboka mbaya sana. Wenda una direct. Maybe unaweza tuma one message kwa Reverend Ben. Tuna record. Unaitwa nani? Naitwa Karanja. Karanja? Yeah. Uko aje Karanja? Niko fiti. Tumeona leo umefika mapema. Kabisa mapema. Wenda unawaonyesha parking ndio hiyo Wenda unaonyesha parking ndio hii. Ulifika saa ngapi? Nilikuwa hapa saa 9 ya usiku. Ala, you mean saa 9? Walikuwa wameshaanza kuingia? Si ndio, walikuwa wameshaanza kuingia. Leo Karanja ari. Ukinyire guku thaa 9, no nyende tutanamba kwaria ri mewambe utume ndumiriri kwi Reverend Ben. Mimi sasa venye naweza sema, huyu ni kana turasiarira ri. Ni kana. Bishop wito. My bishop. Yes. Uthomaga guku? Uthomaga JCM. Wow, that is very nice. Kogwo ungienda kwira Kiengei atia? Ngienda kwira Kiengei atiriri, hakunyitire biũ na nyitirire kanitha ka JCM. Nyitirire kanitha ka JCM na tuhingure branch nyingĩ biũ. Wow, asante sana. Na ndĩraigua gũkũ gũthĩnjĩtwo gũthĩnjwo. Gũthĩnjĩtwo mũno. Twĩna mbũri 100 na ng'ombe 30. Kogwo kũrĩa tũraria tũiganie. Kũrĩa gũkũ nginya andũ a bypass, andũ a Gĩthũrai, othe me gũkũ. Meyumĩrie tũrĩe. Na makue nginya gũkua nĩ marakua irio. Wow. Nĩ nginya mũtu. Ũyũ rito. Wow. Sawa sawa, kogwo andũ nĩ marainũka nginya na mũtu ũmũthĩ. Biũ nginya mũtu nĩ marainũka nao. Sawa sawa, asante sana. Thiĩ na mbere na kuonereria andũ kũrĩa maragĩkorwo makĩingĩra. Ndiramenya kana our friend nĩ akũgeithania. Sawa, thank you. Yes. Thank you. Yes, mwerereri uguo niguo gukihana. Toguo rakiona guku andu ni aingi muno kambuni ni nyingi muno iria ikoretwo cikiyumiria nigetha gukorwo ikinyitirira Reverend Ben.